ba ya makhutshong ba bantši ba tsogetse tsela ka madimadimana ke dikoloi tše palelwang go sekete magolo tsela tše beng di feta tollgating ya Transcorp le Nail Plaza ka bosiripagare go tšwa iring ya boselela mosong ba bantši ba etela mafelo a histori ka Limpopo ba bangwe ke matšwantle a yang ga bo bona Zimbabwe le dinageng tše dingwe tša Afrika ke dikotsi tse sa reng selo fela tše di begilego gareng ka Mokopane le Polokwane ba taolo ya sephethephethe ba lemoša baotledi gore ba dule ba ntšhitše mahlo dinameng ka ga dikarolo tše kgolo tša province di itemogela dipula tše maatla re sa le mo moela wa sephethephethe o goletše godimo mollwaneng wa Lepompo go tsena ka Komati Port e le go mollwane wo o kopanyago province ya Mpumalanga le nagaboagišane Mozambique ba ya maikhutšong ba setse ba thomile go ya Mozambique maikhutšong a sehla sa Keresemose go bonagetše merala di emeteledi ya difatanaga nakong ya ge difatanaga di lekolwa ke balaolwa sephethephethe go ya le ka bašomi ba mollwane ke difatanaga tše dikete tše tshela tšeo di lekolwago ka letšatši e fela palo yeo go letetše gore e golele godimo. The numbers have already picked up. Remember, daily we're dealing with between 2006 and 3000. For the past 3 days, I can confess that the numbers we're dealing between 4006 and 4008, we are moving close towards 5000 per day. However, we also anticipate that on the 24th or the 23rd, prior to Christmas Day, the numbers that will be picking up will be processing between 7,000 and 8,000 traveling. Ge tekolo ya difatanaga le moela wa sephethephethe di sepela ka thelelo go tšwa lehlakoreng la Afrika Borwa ka lehlakoreng la Mozambique e sa le hlotlo baotledi ba swanela ke go leta nako e telele gore ba lekolwe. From Johannesburg, and the service in the South African side is not bad, but as you can see, the service that side is taking some time. So we expect to be standing here in a long queue at the Mozambique side. So probably an hour that we're going to be waiting. Go elana le melao ya COVID-19 nako yeo e beilwego go lekola baotledi ke metsotso e 30.